Babu. Good morning. Ni saya Rabinaka, Michaeli, and Ben. Anda, Robinaka, Royan Rabinaka, Bulamalaka. Pili. Oi, Bulamalaka. Saya lagu mai anu tangiri nunggu talibon. Iyo. Orang itu kontona message ko kontona turang o Daniel zaba ko to mai biu ko baka nunggu friend ko. Wili kamanda. Le. Nakasabol. Go ko na message go. I love you. Hai. Thank you for being in my life. Iyo. Send this heart to everyone you love, including me. Love you. Guru na turanga. Iyo, ngo Daniel. And donataro libu mekero nataro Iyo. kina. Early in the morning. Reply man dapat ko andar mekiro vipa tumat. Early in the morning, one man sending one love message to another man. Michael. Kaya baltawan ko na message. I love you. Thank you for being in my life. Ko sa pula me. Thank you for being in my life. Yang badilo ubir na bala. Send this heart to everyone you love, including me. Love you. Michael, what kind of this one, right? Sapola iba kapit na kena tukuni na bosa na love na message. Love ndua, rua, tolu vang. Ngayo chinge ndo tale kena heart me mboro pingi tikitu. Mbi sorto kena love you. Garona rem delete man including me ngai break it take vina kasar tungaira. Atu kuno ko delete tak mandana message na ngaire da Mr. Babu or Mrs. Babu. Gorta singera ni delete. Babu, we have to ask you what you're doing. Saya ngausin ngau nandon nunggu friend ko na Facebook ngausin dari dah ko reda binaka na tukang ko reda ko sa reda pen. Iya. Dina takamana. Balata me send me a message early in the morning. One girl should send those kind of message. Kanti na Michael. Mendona eleo me send takawan ndona tangani. Ya bo be ndonu to ko vendaru ya. Ngo sa send me ndona tangani sa ba love you mai. Iya. Asa Michael kere manda dola manda no muka ni text manda check manda kere Donald sona lewa message manda me lagu mai be babu manda ni kuwa are matagla so naka message manda mai au sabiere dana message verto na lewa go di madala dona turanga go matanggali message sa dabata kabachiko message mai kere do text mai daba no text mai bitu do text mai to iyo text mai be ba love you me na lewa. Bekem do nang manele on do borong ching man matakani ko sentang man may babu do na love message. Do na love message. Please kere and then I'll tell you where we meet. Ya na free ko na panapyo. Singa ire kana ka kere sole. Text man na number V2. Vodafone ke Ink Mobile. Text man do na love message. Oh right Makeli. Do na love message iko mo text man may babu. Babu, I love you. Full speed, no break. Wele medonga. Seme, Babu, I love you. Ouch. Naivako. Acha ko matayo do text mai na Vito. Vito. Right, Vito. Vito na Vito. Vana Vito. Vana Vito. Kau sangai reda makan tu nunggu bulan tahu tu. Early morning like this, Babu, another man sending one love message to another man. Michael ko sarango yo kinta dala saranga ko reda binaka. Reda na eta na ike tapos apa lagi. Oh, Daniel. Daniel Chan. Michael, kau sabi bosa na Mrs. Babu listening in this morning when the Mr. Babu comes back home today. Confiscate the phone. Confiscate the phone. Are Michael tum to whole problem. Karo matalang telepon dolo mata me reda na message sa chikoloma. Nene au kilometer delete taking ana na friend matanggalin friend ba. Binakay ko sa block take ko ya unfriend. Do na leo sa text mengo Babu iko bagawachi. Kodega kandi na Michael. Sa text mo doon na leo sa tarong abe ko Babu ko iko bagawachi. Nee ko I'm just bagli garo na misado ko na. Kunile kata kangori. Kay ay muri. Babu, sa singay ni saw ni tarongori, kakunile kata kangori. Just answer the question. Are Michael. Babu, ko iko bagawachi. Go onto sa text mo ngo. I love AA12 equals AA12 DU.
Isa kemni au nanunggu nanunguna na mets rasa rangai korbuli. Au sin kila na matanggali multiplication table mother. Iya, ngo total text ngo. Love you Babu From Knox. Hai, omengo rimen. Hey, durang ngasam. Kau sa singa gila na naman ang paling ko. Duno kuch bolo. Humangta Sadir Karo. Sabi na bale, gonna ser duno kuch bolo hamang ta sa di bana kila na ser ni Sevi Flying Banuve. Oy, dapat ka ng paling ko. Yan na Duno Uy, duno kuch bolo hamang ta Sadir Karo. Iko sa tutal ito na ka, iko makaitukuna na sarka karo sa na. Uy, dua tali sa text mo ngo, Babu, love you always. Sabi na ba lebu, ang sarili chuko na to namba. Iyo? I love you too. Aron ni tara na namang gorisan. Ngo baka namba kita chuko ni tangan dara text. Oy, na kita. Garo na si komen, ay. Kere ko text mo bita ke na yada na kele na kito kilama elewa sa text mai se tangay. Toto batang dona joke mai China. Dona turanga. Ko sa chuko talaga ai China. Ko ngai sa text chuko banan dona leo. Na but ko sa singai kila leo ngo ba ma China. Ko sa message ko send chuko na messenger Babu. Ko nanu ma sa messenger chuko bana lewa. Ngai la ko mai dona singa ngai tara na wachina na leo ngo ngai tara na talabun ngai reda na message sa. This fella messaging my wife. Koko ngai reply, how are you, darling? How are you, darling? I love you, baby. Sa tukuna may na turangan ni China talimana sana kando. Oh, likewise. I love you. Sa tukuna na turangan may ni China. Okay, can we meet? Yeah. Can we meet? Sinimbera sara nyo na wachina na lewa on the other side. Me baka chuko sa text ko lewa. Tuno ko, okay, can we meet tomorrow? Where? Sa tukuna sara na bono mero sa sotekin, iyo. Sanga chuko ni kila o turanga from the other side. Na wachina na elewa ngo sa text ko. Turanga talaga. Turanga talaga. Koko sangay itu kuno reda tomorrow. Koko sangay lako ba na sono no friend ke China. Koko sangay bosa reda. Mataka ko sa nalako mele mitaka this fella texting my wife for very long time now. Kaya sa tukuna biko ay may kira usota manda dono banua. I want you guys to come with me. Kenta tau me lako bagaraw chuko na kau na belechi keda na kakemdo buni chuko. Na time kira sa meet manda. Kemdo ngay lako ma me kuita binaka. Buturaki mana. Buturaki binaka na tumanda. So ang ko naturang ako sando text chuko banale ako ko sala ko excited to meet the lady. Ko biriya ki sinre dona lady me lako mai. Ko ngay ray bango bale sa basika mai na wachina na lani China. Hi, how are you? Suppose Salvico, you've been texting and all. You know, all this time when you're texting my wife, I am the one that replying the message to you. Not my wife, I'm the one replying the message. Ngay via nro na turangan ni China. Korto ngay pesu binaka ngay kuita binaka dona buturaki. It's gonna be like with you too. You better be careful the people texting like this, Babu. Berata ko sa singay kila sa text mo doon na lewa siya doon na tangan. Babu, I love you from the bottom of my pants. War na bell bottom. Dua tali sa po lamingo, Babu, love you ndarumay mode o sasango. Sasango yata nielewa sasa sa tuno mekimru sa le mode. Dua tali sa text mo kira man doon na namun namba. Babu, elebusar na talanoa. Elebusar na talanoa sa chikungo. Babu uro. Au sarere kere aurot naman na text. Orle na text na lang jumay. Babu, I love you darumay mode o sasa. O sasa. Ngurba din na kuikta lagi na sasa yaw. Red word gini. Go say Rusi. Nada ni eleo go say Rusi. Yata na pala o sasa. Mo tuko na na kaisam sabu kubo. Acha ko baat nahi mai keli bina balle mung do banu ni bina ko do na weekend bina kongo na sini to na uda kem do tu na uda all over Fiji, but in the west my keli still dry. I don't know what. I'm going to the west this weekend. I'll go and see. I'll check out Takamanda. Ausaveli bangara mechiko.
Oi, medo bebe kita kana me. Are mele kana manda. Men no manda na party manda ibale. Ko ko sambera lako na west me kana na me. Make sure you kere da pedeli na novo. Hai. Kere ra na pedeli na novo. Senga mai keli na me mai kanda dia tani kana mere. Dio different kana me. Or to na kanda let's do the me. You know that that kind. I don't like that kind of me kaila. You know, right one? Yeah. Okay, thank you very much, Babu. Babu, I love you. Full speed, no break. Meme. Go my malo. Awa man nandun ko talo na go galele baleta ngada ngone vuli sa van ni binaga vero na principal do iron do rongo da chukunom do ni do na singa na principal lo ibangre chuko iron ngone vuli town. Iyo. Do sa kila chuko jan. Mina vale sa mina vera erto na principally all the schools in Fiji they care about the children. Yeah. They care about the poverty elevation. They care about the education. They care about the segregation and the fermentation and the irrigation. Irrigation, fermentation. Senga go na wanga buka. Dambi chuko kina era na professor. Era na professor ni dona korbuli lebur dambi chuko kina era. Voro buka bonge announce ta kana pilot yo. Simbere buka kito. O sabi tunwe kem dona professor. Welcome on board the flight. This is Captain James Bolombiu. Captain James Bolombiu speaking. I'll be a flight and I'd like to know all the passengers. You're a professor Kim. This plane was made and was made by your student. Wait. Kira ina na professor ira dotani. Ira no vabuli. Ira makana gasini buli. It was made by a student. Several was made by a student. Durike venge vivi tumba. Oi! Tola vango na katubira vivi sarngai tumba. Kinda dala sara pilot. Ai. Vabira vivi kina tumba. Duri reto na pilot tole check vango donga na tamata endami tunga. Iyo. Vango gon na principal sarangani korbulia. Nirto preve vango. Hey. What's the problem, sir? Senga all those professors roto sini trasta ka chuko na student. Oi. Nanom chuko dona kana ya dona wanga mukango. Kla? Baleta ira babuli dinga ira na student na. Bango okay bina balebu sir. You're the principal of that school, yes, and you, why you never run outside? After you call this kind of sura ko aukla na wanga buka mandangango na take won't even start. The rest of the professors, when they run outside because they don't trust the students. Era kila saranga, rongo danga na student, vivi saranga itumba. Claro, principal said dami tunga lako mayo kapitani o pilot. Hey, asa masada, udra dili kina tumbo na ngo this wango dona tomata. Claro, paga principal en dami tunga. Oh, they don't trust their student. Yeah. And you the principal of that school? I know this plane won't even start. Thank you very much, Babu. Naka! Babu the meme. Namaka na singa ni mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?